обшавӣ бо суръати яхҳо дар Арктика, Антарктида ва Гренландия нигаронии иқлимшиносонро ба миён овард. обшавӣ бузургтарин пиряхи воқеъ дар хушкӣ, пиряхи Федченко дар Тоҷикистон ҳам намунаи возеҳи ин гуфтаҳост. аз 14 000 пиряхҳои Тоҷикистон зарфи 30 соли охир беш аз 1000 пиряхи он нобуд шудаанд. обу иқлим бо ҳам робитаи ногусастанӣ доранд. тағйирёбии иқлим пеш аз ҳама аз ҳисоби таъсиррасонӣ ба захираҳои об ба ҳаёти ҳаррӯзаи мо дигаргунӣ ворид менамояд. олимон сабаби асосии тағйирёбии иқлимро дар обшавӣ бо суръати пиряхҳо дар натиҷаи гармшавии глобалӣ маънӣ дод мекунанд. мутаассифона имрӯзҳо мо бо суръат об шудани яхро дар Арктика, Антарктида ва Гренландия мушоҳида менамоем. ҳамчунин тағйироти ҷиддӣ дар пиряхҳои воқеъ дар хушкӣ низ ба амал омада истоданд. директори муассисаи давлатии маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулҳамид Қаюмов низ бо мо пайвастанд ки дар ин бора бо онҳо бештар суҳбат мекунем. тавре медонем сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ дар мулоқоти якуми панели сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об ва иқлим пешниҳод карданд ки соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон гардида санаи рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо муайян карда шавад. ба андешаи шумо эълони соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ба ҳифзи пиряхҳои Тоҷикистон ва пешгирии тағйирёбии иқлими сайёра чӣ нақше гузошта метавонад? ҷаҳон дар мувозинат аст ва таъсири тағйирёбии иқлим ба пиряхҳо хеле ҳам шадид ва хеле раванди зиёд дорад ва имрӯз барои ҳамин ҳам мувозинати пиряхҳо аз аввал яъне ки агар таъсир ба пиряхҳо бошад онҳо метавонанд ки коҳиш ёбанд, лекин дар сурате ки пиряхҳо об мешаванд минтақаи худро ё иқлими ҳамон мавзеъро дигар карда метавонанд. масалан чунин дар байни олимон чунин мафҳум аст ки Антарктида ин як мавзеи ба вуҷуд оварандаи иқлим дар кураи замин аст. пиряхҳои Тоҷикистон бошад мавзеи ба вуҷуд оварандаҳо ки мувозинати иқлим дар Осиёи марказӣ ҳисоб меравад. барои ҳамин ҳам аз ҳад зиёд шудани пиряхҳо, аз ҳад зиёд об шудани пиряхҳо ин проблемаи глобалӣ аст ки имрӯз пешниҳод намудани ҳифзи пиряхҳо яъне ки ором нигоҳ доштан ё ки дар як вазн нигоҳ доштани иқлим ё ки кам кардани раванди коҳишои иқлимро ба эътидол меорад. барои ҳамин ҳам имрӯз ин пешниҳод саривақтӣ ва зарурӣ мебошад. пешниҳоди дигари ҷониби Тоҷикистон таъсис додани бунёди махсуси байналмилалии ҳифзи пиряхҳо аст. шумо ҳамчун коршинос бигӯед ки таъсиси ин бунёд ба ҷунбиши нави сатҳи глобалӣ ҷиҳати андешидани чораҳои зарурии дастаҷамъона ва татбиқи амалҳо ба хотири ҳифзи пиряхҳо аз обшавӣ бо суръат ва нобудшавии он чӣ такон хоҳад бахшид? умуман омӯзиши пиряхҳо яке аз омӯзишҳое ки раванди илмие мебошад ки хеле ҳам гарон, хавфнок ва заҳматталаб аст. дар ин раванд се бахш аст: омӯзиши кайҳон, омӯзиши энергияи ҳастӣ ё ки ядроӣ ва омӯзиши пиряхҳо. масалан соли 2007-2008 ҳангоме ки соли байналмилалии қутбӣ эълон карда шуд, дар он ҷо чунин гуфтаҳо ба миён омаданд ки омӯзиши пиряхҳоро ягон давлати алоҳида, давлати агарча бар қудрат бошад, омӯхта наметавонад. барои ҳамин ҳам ташкил намуданд соли байналмилалии қутбӣ ки дар 50 сол як маротиба гузаронида мешавад. барои ҳамин ҳам имрӯз зарурият ба миён омадааст ки коҳишёбӣ аз ҳад зиёд аст, лекин маблағгузорӣ ва омӯзиш, тадқиқотҳои илмӣ дар раванди омӯзиши пиряхҳо кам андакам аст. барои ҳамин ҳам ин пешниҳоди ҷаноби олӣ диққати ҷомеаи ҷаҳонро ба он ҷалб мекунад ки мо бояд ки дастаҷамъона бояд ки мо кӯшиш намоем барои омӯзиши пиряхҳо. барои чӣ хеле ки ман гуфтам, ин хеле ҳам маблағи зиёдро талаб мекунад, мутахассисони баландпояро талаб мекунад ва бе бунёди махсуси ҳифзи пиряхҳо ғайриимкон аст омӯзиши пиряхҳо. муассисаи давлатии маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдор то соли 2025 чӣ масъулиятҳоеро бар дӯш хоҳад дошт? тасмим гирифтем ки нақшаи кории худро
چی نقشه مرکز و چی نقشه کاری با ساختارهای و وزارت اداره‌های جمهوری تاجیکستان و بیرون از اون باید نقشه خود را تحریزی کرده ایستادیم که در آینده ما باید که اون رو در سطح بلند گذرانیم و جامعه جهانی از این اقدام جناب عالی با خوبی درک یابد و ما همچون دولت تشبثکار باید این رو در سطح بلند گذاریم. برای همین هم امروز ریاست اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان و مرکز آموزش پیریخو حرکت دارد که این رو در سطح خیلی هم بلند گذراندن کنفرانس های سطح بلند، گذراندن های واخوری ها و این چنین تحریزی نمودن اطلس یا که فهرست پیریخ‌ها یکی از نشاندادهای میشه که حالت پیریخ‌های جمهوری تاجیکستان رو ما معرفی کرده میتونیم و در این روند ما باید که دستاوردهای خود رو داشته باشیم. جهانی سپاس. جهت تطبیق برنامه دولتی آموزش و حفظ پیریخ‌ها در تاجیکستان برای سالهای 2010-2003 مجموعاً 25 میلیون و 367 هزار سومانی جدا شده است. در دوره این برنامه سال 2014 مرکز آموزش پیریخ‌ها تأسیس یافت که عین زمان پوره فعالیت میکند. متخصصان مرکز یکچند چورابینی ها را از جمله آموزش پیریخ‌های فچنکو و دیگر پیریخ‌های کلانترین کشور را به نقشه گرفتند. تاجیکستان سال گذشته به سیستم متحده مانیتورینگ پیریخ‌ها شامل شد. در عین زمان محاسبه دقیق پیریخ‌ها صورت می‌گیرد و حالت آنها آموخته می‌شوند. سال 2019 و 2020 با این مقصد زیاده از 20 اکسپدیسیا تشکیل کرده شد. بیشتر خبر داده میشد که بانک آسیایی رشد برای تطبیق لایحه آموزش پیریخ‌ها به تاجیکستان در حجم 10 میلیون دلار گرانت جدا میکند. گرانت مذکور در دایره تطبیق لایحه‌های ملی عاید به مدیریت خطر آفت‌های طبیعی جدا کرده میشوند. همین که پیریخ‌ها در جمهوری محاسبه و حالت آنها آموخته شد، مرکز علمی پیریخ‌های اکادمی ملی تاجیکستان 11 جلد فهرست پیریخ‌های تاجیکستان را نشر میکند. یادآور میشیم که برنامه دولتی آموزش و حفظ پیریخ‌ها در تاجیکستان برای سالهای 2010-2003 برای مانیتورینگ و آموزش دائمی پیریخ‌ها در تاجیکستان تهیه شده است. در تاجیکستان زیاده از 8000 پیریخ‌ها موجودند که تقریباً 8% مساحت عمومی کشور را اشغال میکنند. در آنها تقریباً 550 متر مکعب آب آشامیدنی جمع شده است و آنها مجرای تقریباً نصف دریاهای تاجیکستان را تشکیل میدهند. تاجیکستان مرکز بزرگترین یخبندی معاصر در آسیای مرکزی بوده. پیریخ‌های واقع در قلمرو آن نه تنها مخزن‌های آب بلکه تنظیم کننده مجرای دریاها و اقلیم نیز میباشند. طبق معلومات آخرین از 14000 پیریخ تاجیکستان که برای تمام منطقه اهمیت حیاتی دارند، در طول 30 سال اخیر بیش از 1000 پیریخ نابود شدند. متاسفانه امروزها ما با سرعت آب شدن یخ را در ارکتیکا، انتارکتیدا و گرینلندیا مشاهده می‌نماییم. همچنین تغییرات جدی در پیریخ‌های واقع در خشکی نیز به عمل آمده ایستادند. طبق حسابات بهادهی هیمالای در هندوکوش، ما الکی تا آخر 100 ساله جاری می‌توانیم زیاده از 3.2 حصه پیریخ‌های هیمالای را از دست دهیم. وضعی به این مانند در پیریخ‌های پامیر نیز به وجود آمده ایستاده است. وقتی که تاثیرناکی تغییریابی اقلیم هست، از روی حساب کارشناسان در جمهوری تاجیکستان از 0.1 تا 1 درجه گرمی هوا زیاد گردیده است. دوره های تکراریابی فصل های سال نیز در این روند تغییر می‌یابند. یعنی که در این دوره مثلا بهار دیرتر آغاز می شد، زمستان دیر آغاز می شد. اما از این نقطه نظر وقتی که زراعت ها و رستنی های و درختانی که به این چیز مطابق نیستند در دوره های نشء و نمای آنها اگر بارشات برف و قید گیرد، پوره این از بین روی حاصل اونهاست. آبشوی بزرگترین پیریخی واقع در خشکی در تاجیکستان نمونه واضح این گفته ها می باشد. مثلا پیریخ فچنکو که زیاده از 75 کیلومتر درازی دارد با سرعت در حال آبشوی است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که فقط در طول 70-80 سال اخیر پیریخ فچنکو زیاده از 1 کیلومتر عقب رفته. میدان آن تا 44 کیلومتر مربع کم شده است.
زیاده از این حجم آن 15 کیلومتر مکعب اختصار گردیده سرعت میانه عقب روی نوگ زبان پیریخ در یک سال 16 متر را تشکیل می‌دهد. پیریخ‌ها ذخیره اساسی آب صاف میباشند. آبشوی با سرعت آنها در برابر زیاد شوی استعمال آب که با افزایش اهالی و رشد اقتصادی وابستگی دارد میتواند به عاقبت‌های بغایت منفی آورده رساند. تحلیل تمایل تاثیررسانی تغییرآبی اقلیم و افزایش اهالی نشان می‌دهد که اگر در سالهای 60 عصر گذشته تأمینات آب به سر هر یک نفر اهالی در آسیای مرکزی سالانه به زیاده از 8000 متر مکعب برابر شده باشد، امروز این نشان دهنده زیاده از 4 برابر کم گردیده در یک سال کم زیاد از 2000 متر مکعب را تشکیل می‌دهد. متاسفانه آبشوی پیریخ‌های ارکتیکا و انتارکتیدا باعث بلندشوی سطح اقیانوس جهانی گردیده است. این عامل در نوبت خود میتواند به حیات و نیکوحوالی صدها میلیون ساکن زمین خصوصا در کشورهای خرد جزیره نشین و منطقه‌های نزد ساحلی آنها تهدید به بار آورد. امینیم که تشبس‌ها به طور طبیعی با تدبیرهایی که امروزها در دایره سازشنامه پاریژ از جانب جامعه جهانی جهت کم کردن پرتوهای گازهای دو اکسید به فضا و پیشگیری از بلندشوی حرارت گلوبالی به زیاده از 2 درجه با معیار سلسی اندیشیده می‌شوند پیوندند. در کشور ما قریب 60% ذخیره‌های آب آسیای مرکزی تشکل می‌یابد. منبع اساسی این آبها را ذخیره‌های پیریخی منطقه که زیاده از 60% آنها در قلمرو تاجیکستان قرار دارد تشکیل می‌دهند. در عصر 20 در تاجیکستان زیاده از 14000 پیریخ به قید گرفته شده بود که میدانشان به 8% مساحت عمومی کشور برابر بود. متاسفانه بر اثر تغییریابی اقلیم این پیریخ‌ها با شدت آب شده ایستادند. تا امروز زیاده از 1000 پیریخ تاجیکستان کاملا آب شده است. حجم عمومی پیریخ‌های کشور در یک مدت نسبتاً کوتاه به اندازه تقریباً 3 برابر کم گردید. واضح است که در آینده میانه مدت و دراز مدت این روند میتواند عاقبت‌های خیلی وزین را به بار آورد. در برابر این تغییریابی اقلیم باعث افزایش چنین پدیده‌های فوق‌العاده گیدرومترولوژی به مثال سیل، آبخیزی، خشکسالی، یرچ و ترمه‌فرایی گردیده است. روند پیشگیری گرمشوی گلوبالی در مجموع اگر گیریم امکانیت ندارد. این همچون پروسس هم طبیعی و تکنیکی آمیخته جریان میگیرد، ولیکن پست کردن شدت آن از خود فعالیت انسان کاملا وابستگی دارد. در این روند ما رو میباید که در سطح زمین باید استخراج کانهای کندنی های فایده‌ناک را با اصول های نو به راه مانیم. بنیاد نیروگاه های حرارتی با طلبات نو به راه مانده شوند. با اطمینان کامل گفته می توانیم که اگر جامعه جهانی در یک جایگی عمل نمایند و هماهنگ سازی عمل های آنها در تمام جبهه ها از نقطه نظر پیشگیری تغییریابی اقلیم راه اندازی گردند، به واسطه ما می توانیم که از تاثیر منفی تغییریابی اقلیم یعنی راهی با سرعت حرکت کردن آن را ما گیریم. آفت‌های طبیعی همساله به اقتصادیات و محیط زیست تاجیکستان ضرر خیلی هم کلان رسانیده تلاش‌های ما را جهت دستیابی به هدف‌های رشد استوار جداً کاسته می‌گردانند. ما برانیم که جهت هرچی بیشتر عاقلانه استفاده بردن ذخیره‌های آب و دیگر بایگری‌های طبیعی سرعت بلند رشد تکنولوژی‌های نو نقش مهم خواهد داشت. رسیدن به هدف‌های مذکور اینچنین به همکاری و شریکی لازمه غیر امکان است. 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای دوره تا سال 2028 برای متحد نمودن سعی و تلاش‌های جامعه جهانی امکانات خوب فراهم می‌سازد.
конференсияи байналмилалии оид ба шарҳи миёна муҳлати ин деҳа ки созмони милали муттаҳид пас аз 2 сол доир хоҳад кард метавонад дар ҳамоҳангсозии масъалаҳои обу иқлим нақши калидӣ бозад ва ба ҳалли фарогири онҳо бо мақсади расидан ба рушди устувор мусоидат намояд. чӣ тавре ки маълум аст обу иқлим бо ҳам робитаи ногусастанӣ доранд. мусаллам аст ки тағйирёбии иқлим пеш аз ҳама аз ҳисоби таъсиррасонӣ ба захираҳои об ба ҳаёти ҳаррӯзаи мо дигаргунӣ ворид менамояд. аз дидгоҳи мусоҳиби мо сардори раёсати захираҳои оби вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон тағоимурод ғафурзода яке аз нишондиҳандаҳои асосии раванди мазкур ин обшавӣ бо суръати пиряхҳо дар натиҷаи гармшавии глобалӣ мебошад. ҳоло тағоимурод ғафурзода рӯи хат бо мо ҳастанд. ҳамон тавре медонем дар тоҷикистон тақрибан 60% захираҳои оби осиёи марказӣ ташаккул меёбанд. манбаи асосии ин обҳоро захираҳои пиряхи минтақа ки зиёда аз 60% онҳо дар қаламрави тоҷикистон қарор дорад ташкил медиҳанд. дар бораи асароти тағйирёбии иқлим ба соҳаи энергетика бештар мегуфтед. марҳамат. тавре медонем тоҷикистон ташаббускори ҳалли масоили об дар ҷаҳон шинохта шуда дар сиёсати ҷаҳонии худ дипломатияи мӯътадили обро ба роҳ мондааст. мо шоҳиди он будем ки ташаббусҳои қаблии пешвои миллат чӣ таҳаввулоти бузургро дар низоми дастрасии об дар сайёра ба бор овард ва андешаҳои созгори президенти муҳтарами мо кулли бошандагони минтақа ва сайёраро муътақид кард ки мо танҳо дар ҳамкорӣ метавонем чунин проблемаҳои бузургро ҳаллу фасл намоем. танҳо 10 солаи гузашта яъне 10 солаи байналмилалии амалиёт об барои ҳаёт солҳои 2005 то 2015 тавонист ки беш аз 20% аҳолии ниёзманд ба оби тозаи ошомидании ҷаҳонро шодоб кунад. дар робита ба ин тоҷикистон дар раванди ҳалли мушкилоти марбут ба об саҳми арзанда гузоштааст. боиси ифтихор аст ки имрӯз тоҷикистони соҳибистиқлол бо иқдому ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти кишварамон муҳтарам эмомалӣ раҳмон вобаста ба ҳалли проблемаҳои обию экологӣ дар қатори кишварҳои пешрафтаи дунё арзёбӣ гардидааст. тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор бо эълони 10-солаҳои нав ба нав тавонист бори дигар қудратҳои ҷаҳониро андешаманди масоили об созад. маҳз 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 барои муттаҳид намудани саъю талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ имконоти хуб фароҳам месозад. ин иқдомро коршиносон амри заруриву пешниҳоди саривақтӣ арзёбӣ мекунад. дастрасӣ ба оби ошомиданӣ яке аз масоили мубрами ҷомеаи ҷаҳонӣ буда таъминоти сайёра бо об яке аз ҳадафҳои асосии инсоният мебошад. ҷаҳони сипос ба меҳмонони барномаи ҷаҳон дар ҷаҳоннамо буд манзури шумо. бо таҳлили як мавзӯи дигар дар барномаи навбатӣ бо шумо дидор хоҳем дошт.